Kareta pong medyo atinang edad niya po. Ingaldong iti niya po, very memorable ya, ing piyesta ng San Buenaventura. Kasi po, niyang minunang panahon, atin pong matwang tradisyon kareng baryo na potang piyesta ng San Juan Buenaventura, po, ring anak papakanandalang lelot balatong. Po. Yung minuna pong panahon po tangal doitin, it was a tradition that people actually serve lelot balatong to kids. Po. Siguro po kanta magumpisa nung turo ring ng house kanini ring katikista karing eskwela. Tandaan tampo mo, June, kaya ba't mga bandang yaning panahon na ini, mag-start no po ring katikista. Nyapin po siguro itang anyapin may uso itang papakan lelot balatong. Pero pulong lawin yun Reni pong tradisyon tamo arening katoliko. Po tapong sakab yung anak ating pamangan. Po tapong maglakad yung anak ating pamangan. Po tapong ating magkaipan yung anak. Po, ating pamangan. They were celebration because there was an achievement. Para kanako po mas makabaldugan la reni kaysa karetang inimbento dang ini. Po, reta pong every month mag-birthday ing anak. Po, yak po hintin nita. How can it be a birthday if it is monthly done? Mo po niyapin birthday supposed to be. It was an annual anniversary of the day of birth. Po, ay po balo. Pero po, sayang la rening tradisyon na rin po. O kaya po itang Agua de Mayo. Yan po minunang panahon, naka-importante itang mumunang uran na ning Mayo. Po. O, ngayon pong panahon na ini, na po balo itang makanta. Pero po, going to our first reading for today, po, nung akit tamo po, potang ingginu atin yung plano, po. When God has a plan, you cannot actually go against it. Po. Along lawin niya po, ing faraon, papapateno ng ding anak lalaki. Pero po nung akit yu, ing Diyos ginawa yung paralan. Bakit? Kasi atin yung plano para kang Moises. Po. Anyapin po dapat itamo mo naman, lawin tamo king bieta mo. Dong talagang buryana na ni nga pong Ginoo. Mantun at mantun dalan. Po. We must believe that God will make a way. Po. Even if, pinitang kanta, even if it seems to be no way. Nung Diyos yung mikiburi, gawa at gawa yung paralan. Bangketa, mipaltuto. Lalo na nung inggampanan nanining taong ini, o itang ikakayap daring mas dakal itang kapagnasan na ningapong Ginoo. Kaya ba't po, kadwa, tandaan tamo po, ing pamanisi, conversion is always important. Po. Ngayon pong panahon tamo, yaning metong karing makalungkot na bagay. People want to be forgiven even if there is no change in them. Ngapin po maging cheap yung forgiveness. Bakit? Kasi, nang kaya rin aliwang tao, burida patawaran mo la, agyang ngela magbayo. Imposible po ito. Agyang pong Yesus, nung akit yu, eman po tungkol king kapatawaran ng pisasabyan, tungkol ka ring mala. It is about actually receiving miracles, receiving graces. When you receive God's grace, if it's truly a grace, there must be a change in you. Dapat atin pa magbayo nung ingrasya ni nga pong Ginoo, mirarasya keka. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. Itamong magtamasang grasya. Po tabalata mo, alata ng responsibilidad. Basta't bidi ng kong grasya, salamat. Thank you, Lord. Po kanumakanyan nga na ning ibanghelyo tamo. Bakit? Pamaramdaman nakatamong muna maningapong Ginoo. Kasi, anyapin po ating grasya at sulo ring mala king bieta mo. Huling agkatanda katamo king pamagpayo. Po. Mo po, true love
changes. Ing tutong lugod, makapagbayo. Ing bibyena ni nga pong ginu, potang mamiyang grasya kay katamo. Po, pag nagbibigay ng biyaya ang Diyos, galing sa kanyang pagmamahal. At kung tunay na nakabukas ang ating puso, pag tayo'y minahal, dapat may magbago sa atin. No? Because true love, no, begets a change in the person. Magbayo ka, putang ligurana ka ning metong nga tao. Anyapin po, lawin tamo. Nung talagang tinanggap tang grasya, dapat ating pamagbayo. Kaya katamo, agyang malati mo. No? There is a change. Anyapin, kaba pong itamo, po, magtama sa tamong dakala grasya kin biyetamo. Dapat atin mo namang dakala pa magbayo. Kaya katamo. Because we are a recipient of God's love. Ing makalungkot po, no? Ang nakakalungkot lang po ay pag ang nakikita lang natin ay yung biyaya. Hindi na natin nararamdaman yung pagmamahal. Alaya pong kialiwayan karetang ausan tamong balikbayan box parents. Ita pong kabud na katatanggap balikbayan box. Kakalingwan mo na balang baging at syuketang balikbayan box is just an expression of the love of the one who sent the balikbayan box. Po, ita pong lugod, ya dapat ingakakit karetang paparalana. Sana po, ita muna maning tutuke katamo. As we receive the grace, may we not look at the grace itself. May we lift up our eyes and look at the face of the one who loved us. And that is our Heavenly Father. Kapat po, katlo at katatalyan niya po. Nga na pong makanyan kay katamo niya po, din kay katamo pong ibanghelyo. Tandanan mo niya po, nung dating malangareni, may dapatla. Di sana, po, ilamigbayo na la. No? Nung hita mo po, patana nakatang mayap ni nga pong Gino. Sana po, dating kaya pa na rin po, ita mo naman, papakayapan na katamo. Because God has been gracious to us, we must be also full of grace. Uli na ning in Diyos, meging malam niya kay katamo. Sana po itamo, kakatmong tamo, po, king kayapan, po, uling mayap ya in Diyos kay katamo. Ita po sana yung metong abaging mayakit king balang metong at metong kay katamo. Tandanan tamo po, bandang talwi, po, ing eganaganang iti, uli na ning lugod na ning Diyos. Sabi napin po nitang memorize tamungan, iba't king ebanghelyo ng San Juan. For God so loved the world that He gave us His only Son. Amen.